Explore Kapatisi TV. Kabul, Kamashin kabala snakerpang kabakhamskem, kamstet, kamklan, batbaduna bam umpnya. Presiden berteman tam ha ke Pyrthei uti Presiden Jongkeri Cameroon upol Biang beruni Presiden uladon menta kendai puar Snem kerta. Hendrei udang Iakhun Biang ya ke Elekshon Presiden na ke benta ke samoi trikam ke bah nyau balada ujob Biang ke samoi trikam jong ukan kut andau ladap kendai Snem kerta. Ubiau la sensyar kum Presiden ke Cameroon menta la saupulai Snem. Balada ujob sementa ke kenti, kemud unyo ban sensyar san pos Snem kenti ya ke Cameroon, lada udang syat yang klan. Ki perman ha ke san Pyrthei ha ke Cameroon, ha ke jingken ke bagi la yo lum kila batai, ba ubia udang la ban job yang menta. Namarba ha ke ni kenti ke ba menta ki don haduk khatwe ngut ki kertong ki ba Iakhun. Bat ukurtong uba kham klan ru, udai ukurtong uba nyop kendai Snem kerta. Bat kilang persya kini miyo lat ban wotnia ya ke jinglong Tymmen jong u. Ubiau la job ningkong kumu Presiden House Snem Shiaza kendai spa prapuar. Bat shwa bu unsya jir kumu Presiden, ula bat shwa kumu Menteri Rang Badu joga Cameroon, nadu Snem Shiaza kendai spa nyopusan, hadu Snem Shiaza kendai spa prapuar. Kibabun kinong yalam kila kro ya ubia bu unsyong thait no, namar bakarta jo kam sya syu bandang Iakhun Elekshon. Archbishop jong Catholic ru Samuel Kleda ula keren yakani bat wat kinong yalam ha ka parti jong uru kila keren hendrei ubia sengap yanu ru bat uong ba udang Biang hadu babun kinong yalam nak seng jong u kila pen namar ba ailat lem yeki weipan ka khun jong u ka Brenda bia ru kala kro yala ukpa ban syong thai no hendrei sengap hitron kidon kumba pra million ngut kinong tha vote ha Cameroon ka election kala dep ban long ha ka khat atrik urisau bat ka jingnyau ya ka vote kan long hakala ski ublei ka arphnyau trik urisau. Pidan dukan marbam ndai compare la ka bered ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki wei ni pishat roti shat cake bat ki wei na ka benta ka koi ka khya jongi pat ba nong bam nong di bat ba phinyo ka jingshania naki Pidon kam bandon deka lisen ke bapaka ke bala itu daka an kata ke Food Safety and Standards Act arjar Henry link baka section lai puwe iwe kam de ke be bapinyo ek lisen pila ban apply ke online link baka website foscas.fssai.gov.in daka bapi hap pan upload ru jadi kod kisla badan kam kat kum ke jajing kam jong pi Pilaru banyak kendo, yaki designated officers lani food safety officers, kebadan hak office terekam Jong-u lani ke district medical and health officer habarok ke district kebadan hamigalaya, latno tangha is kasihers. Pilak benlet bed syak office terekam Jongki ke commissionerate of food safety kebadan halowa lachumya. Nakabenta ke kot kakya kinong bam nong di. Lawan Rashapi dekat Commissionerate of Food Safety, Government of Meghalaya, bat belakershan dekat Food Safety and Standards Authority of India.